Malo tau mau e hoatani, malo e lau mari ho eiki ka maha taki lotu pe mo e kainga katoa pe mo mea mai ki he polokalama Tufunga Fonua alo au ai a whakahoko atu i he hoata maunite kotoa pe ai a koe polokalama ai ni hono whika walu ma whakahoko atu i he ahoni pe mo e Palofesa toke tā Siosiua Lafitani. I he hoatani ko whiawhia ke taitai lerei a Palofesa Siosiua Lafitani ma alo ke i mauivi pe ma alo mua e taulawa ki he hoatani. Malo bito Tonga pe ko tau whaftai katoa pe tau sia ai hoa tā koe ni, koe pong fuke ni i Ken Pelani, koe koha me a sii ai tau wau mai, pe ko whamamalu atu he tala malo e whanua lotu mai ako, ka e ata ke mahoango fua ke hoko atu ai tapolo kalama. Oia, malo apito koe ne tuu foke ta polokalama na ta lawe whakamui i he polokalama koia i he wike monite wiko osi na ta tala no ai ki he ngahi mawhai pure o tui, ai koe hange koe mawhai topu tapu pe mo mawhai ngā aue, mawhai hau ka i he ahoni ko loto ke ta ki unu mai mua ki he tufunga fonua koe na e whai i he wafi hongo fulu ke taki i wakai i ange koe ha ho o anga ho o whakaukau ki he tufunga whanua koe he wawhengo fulu whikawaki pe mo e wahe ko ia o e ngahi mawhai pe koe ai ku ilo koe kakai koe separation of powers ai e ku kore atu e Palofesa ke kātaki mua o whaimaha o wahe whikawaki pe mo e tuunga koe ku iai a separation of powers i he wawhengo fulu pake toki whakahoa i pē ke tuunga na iai ki mua mo e tuunga koe nuk taulo tonga hoko ata he tainimi. Aloha pito. Koe mahalo koe elito eni pe koe tamai mata eni o e mea koe pure anga konistu tone whakatui pe mo e wharewarea whakate mokalati pe koe hakalatosi ku ui aku he uhinga e taha pe mo e Republika pe mo e konistutone whakatemokalati. Constitutional democracy. Pea tuku keherewa ai u whaunga pure kehe. O ku kaike nau mau ai foi erito koe ni he koe mea ni koe kune whai koe ai whakawhai kehe. Pea i kai ngata ai ka koe wahe mo wheta awhi ake ai mawhai mo whewa kai aki ai mawhai koe fwoi mea ia koe kune whakawhai ke hei koe ange ko kulawe ane nai ai whakaukau o e whahinga whaunga pure o kui ai ha u nau whakatemokalati tatau pe koe republic pe koe constitutional monarchy koe ongo fwoi whaunga pure mandui koe mea kai ke toi whamanatu pe, koe temokalati o kui kai koha fwoi whaunga pure. Koe tūkua mamani he ne hau, koe fwoi whaunga pure pe koe, ai kaukari sina o ki lawe at ki aina e ui koe whaunga pure whakatemokalati. Koe fwoi form of government, koe fwoi democratic form of government. I he fwoi waha taimi pe ai hono uanga whaka republika na o slawe ki ai, pea hao koe ki loma, ku kai kia u kehe o whea mauia ke tau ilo ki ai he koe o mea koe malanga i koe whanua o koe ke malanga i totonu whoko i ngā koe mea pena te mau pe te hanga ai mai he tau whanoa pea tau mauhala katoa ai pea mauhala ai ka kai. Ka koe tau hao koe ki tau toi wheinga pe i he tolo ake ai polokalama o ku tawhai hene Tufunga Fonua, tatau pe mo he halo au i he polokalama ki Tonga. Koe whatongia maho i ngā ke whainga i ke whakama ala ai u whakakaukau pea mo u mea nai tuku aki. He na te eki ke whai hafo i polokalama whakaako pe he nia hoko.
o ku fie mau ia, he o ku fulahi ai whetokaki ai mau, mo mau hala. So koe whaifonga pure ia, koe pure whaka-republika. Koe nau lawe kai, koe republika ia, where a ufounga kehe. Republika atu o tae whakatemo kālati, republika o kutemo kālati, republika o whakatiki tato. I hau historia. Pea koe rewa ai republika o ku constitutional democracy hono whakarea. Ta tau pea mo constitutional monarchy o ku parliamentary democracy. Kau ai e urea koku nau ngā oe aki. Pea koe ka tau hau ki ange ki tō ngā, pea tau hau ange ke constitutional monarchy, pea mo haa kalatosi pe temo kalatosi. Ie ngo whakarea ko ia, pe koe whakataha e ngoa ko ia, pe mo ulungaanga koe e mea whaka-republika, koe ki konga whaka-federalism, koe hau ia me republika. Koe mea maho i ngā e tonga he porokalama koe, ni ta tau pe me porokalama ngai tonga ki tonga e tu au hai wike. Ni peo ko rawe ki ai. Ko te whitoi whakaukawe ni hei koe hange koe te tau pe he, teke ke tau temo kālatian, teke ke tau temo kālatian, koe whehu i koe o ki he ene mahino mo ene mooni. Koe temo kālati whe o ku tau teke ki ai. He koe temo kālati a mamani o ku ua pe. Koe temo kālati pureanga whakatui, mo temo kālati whaka-republika. Koe ai ke tau whakatemo kālati, mea kou kailanga ki koe ni futa. Mantui koe whai kailanga ki a koe kailanga ki noa ia pe ia. Ie e whakauhinga koe a kune, kei ke maulele e mahino e umu. Koe whehui ko watu au kuia he whenga whakamalara. Koe temo kālati whe. Temo kālati whaka-republika, he kua pe temo kālati, pe koe constitutional monarchy. Sai. Koe te ke tauha. O koe kai ke mahino e whai mea koe a tonga. He koe teke ke temo kālati katoa, o ko uhinga ia koe republika. Ka o koe kai ke nau talamai nau toko republika. Pa koe ke ilo ipe koe uhinga koe kai ke mahino, pe koe haa e whahinga unga. Ka aku pehepe teke ke pureanga whakatu ipe ka tau temo kālati. Oku i kai ke aha mea pehe ia koe temo kālati ka kato i he pureanga whakatu i. Pea koe temo kālati ka kato, oku toi whihi ia he tau talanoa ki ai, neongo koe temo kālati. Ka koe temo kālati koe ta e pureanga whakatu i, koe republika aia. Neongo oku ai e uwhaahinga ia republika. Koe republika koe he iono pōni, ai koe na kamata aki ai separation of powers, pea tuu mau, koe republika pea a Amerika. Koe republika a Franse na iririu pepa os pea corrupts, pea ke pea ifu. Koe republika, democracy, constitutional democracy, pe oku tuu mau, pea tuu mau ai wahe o separation of powers, pe koe wahe tolu ia hono whakarea koe ia e Montesquieu, koe temo kālati koe republika a Amerika. Aia koe hae mea au tau wheinga ki ai, temo kālati ka kato. Koe tau wheinga ki he republika, he ku i kai malawa temo kālati ka kato i he constitutional monarchy. Kai orewa, ku ke hanga ori ka vai, o ai pe tu i koe hange pea hafu whatata pe o kutu ai. Aia koe tāno. Ka koe ume aia koe aia una republika nau tō. Ai koe tu i koe whakalangilangi ata una republika. Ai ko ngalahi. Sai, kata whoki mai koe. Koe tau hono whotu koe e tau whahau. Foi mea whe mau ke mahino. Koe fua mo e keto i whakakaukau o e separation of powers na e tō pou ia i pouono. E whau e tau code of laws, e u code of laws na whawai mai me pouono. Siki mea koe ia. Whakawai e wawau, ai whaunga o e whonua, whakawai ai tau ataina, whakakonistu tole. Whakawai ai fo i wahe tolu. Koe fua taimia ke tau ai o ku kehe ai executive, ai pure,
o kukehe ai whakamāwanga, o kukehe ai kau whaulao. Nē kei kia hatau mea pehe I he tau pureanga hau tui Tonga. Na e whakataha I pe umea hange pe koe ufonga pure tui a mamani. Nai, Nai lere I pe he aha koe. Hange koe ni. Pure pe tui executive. Toi whakamau pe tui mo ne uhaa. Ka ko tau tōru whaki nei kai ke whakatiki tato pe he tau tōruia ke whai katoa he tau tui Tonga e umea nai uhaa ia nau ta anoa ki ai ki Tonga he wiko o sipe pe te ta alu atu te whanga o whakawhewanaki he ko tui koe whaikaweinga koe ni e Tonga e loa loa. Koi. He ko whie mau ia ke uhanga o wheinga ke taaki hake. Mo furihi u whakaukau koe ko tala noa I ke lava ke tau sio ki he u tawhaaki. So koe tau hau kai tui Tonga, nei kai ke pure pe tui Tonga, pa nei kai ke whaulao pe tui Tonga, pa nei kai ke whakamau pe tui Tonga. Koe tiki teita ai. Nei kai ke tau tiki teita tau tōru ai tau tui Tonga. He nei ai whahinga ia ke nau whai e whakamau, ai judiciary. Nei whahinga ia ke nau whai e whotutu e umea, pe ai mo mea, mo mawhai hau, mo mawhai topu tapu nei he tui Tonga. Nau tā noa ki ai, ke whamama o whainga whakaukau mo tala noa nei pehe, nei pure whakatiki tato I tui Tonga, ka nei pure whakatiki tato a tau whahau mo e konistu tone mehe senturi tahahima. He kuwhia mau ke tau whamama ala whoki, ke ua te tau tala noa loi he fwoi mea koea. He koe kutari koe ki ai e tari whakataha mo e filosofa koe ko Monster Q, Hobbes, pia mo Locke, pia mo Voltaire, mo Rousseau. Kau founding fathers ia o politiki, pia mo tukeha Nicole Machiavelli. Koe kutari koe ki Tonga, na ikai ke tau whakatiki tato he tui Tonga, pena ikai ke tau whakatiki tato me he konistu tone I he tahahiwa tahawalu fitu noa, tahawalu fitu nima, pea mo kamata mai he tahawalu tau noa, kamata mai mo mea kone whai po no oso no hofi ko lo tau ko velata. He koe hae uhinga. He koe uhinga na kamata pea tau whahau mohono wahe mawhai hau, ai mawhai political power, tuku kehe ai mawhai top tapu. O wahe whewhe, awe taha ki he judiciary, but judicial, legislature. Sai, ange ai mawhai whamau ki ai, mohono wakai e lao. Whotutu iei po ono. Sai, oisko ia pia, ai rewa hono mawhai whaka executive, oi tui, moene whakatahato kono. Pia pa whotuti o rewa moe mawhai oi wharearea, kau whaulao. Pia e rewa pa moe pare mia, moene kau minister. Koe foi whakatutu ko ia. O ku tatau pe ia, o te tau alu ki he uho mo whakaiki ki. Ki he uke ke he mo u whe ovale paki. Koe foi mea koe ne o kou whamatalai atu, ai foi fuo ko ia, mo uke toketo e whakaukau. O ku tatau pe ai constitutional monarchy a Britania, mo Tonga, mo Australia, mo Kanata, tatau pe ia e Tonga, pe a moe Republic Constitutional Democracy a Amerika. Toki kehe u whaunga o ku whai ai whiri, ka koe poini, hangi koe tala noa a Charles Monster Q. Pea koe mea pia na e whai ai loma, pea koe mea pia na e whai karisi. Ai fwoi wahe koe ne mawhai. O ku alu pe whoke tau tā noa ka Charles Monster Q koe ngā, he koe filosofa Francais na ne ai I e lolo tonga ni. Pea alu koe kia Charles Monster Q, ai fwoi wahe koe ia. Pea alu lewa a Charles Monster Q e ki loma. E ko loma na ne hanga koe o stati whaiki e filosofa koe ni. He ko loma e ne o si ai fwoi wahe tōru ia koe ia. Tau sio e hea u koe ne e whakaukau separation of powers. Koe poi ni, o kui kai ko Monster Q na ni hanga kamata. Na I kamata I loma. Sai koe tau alu koe ki loma, whaangata Monster Q e loma. I konga la.
Te toi alu au ki kalisi, hena os kamatai e kalisi. Ai vai tolu. Toki kehe, so tu ka kalisi. Iai ai na kamata mai e ke reisia hangeha ko kupu farei. Na fili pe ai ko no talaki mo ko kau matua. Ta ko na ha ureva pa alu reva ai ke reisia ia o fare area. Legislators ia ka legislature. Na fa ulao na tu. Fo du reva na tu le me ko akon. Ko toko hiva pe o ku fili ia ko kau matao tau fili ia e matua. Ko matu ai ko foi kupu ia ko ia na ia ko Ariope kas fakaris sai ia reva pe moe for administration ia na ia ko pouri ia reva moe area ko na famau anga ia famau anga area ai na me toko ono afe ni mafe ono afe pe ko kausula ia na ko fu fa ia me ko sula ko fili mai ka kai me community ke na o mai ko o sula to ni mangea ia na fili mai na o sula ia case to ni mangea ko alo fo ke te mokalati a karisi ko hinga ko pe ko ke to la vai ai ha foi form of government ia ko te mokalati pe na ofita ia alo fo ke fu fare area la wafe a ria la humano alo to humano Fai fia. Ta koe vouti koe hau koe tama tufunga wha mui koe te mokalati a pericles. Hangarewa ia koe lao ko toa pe o ku vouti kaka ia. Hange pia tau ai koe ahon koe referendum. Ka ku fauki koe ki ai. Ka matai u tefto i whakaukau ia o whamawahai eri ai. Akon Ekelesia. Koe whare area. A ko ni wange ia ko fatato ko ni or something tau haore sa ko po ini ka foki mai ta tau pe foi tu o separation of power i Republic a America ta tau pe mo foi tu i Tonga na fai e tau faha ko ha winga o fa feki ki pe he ko winga na ai foi executive ai ka fa la e fare area pe ai kau fa mau lao mo kau fai tau te ke na mahana sai ko ke ia e fonga ko hai o kune firie mo pa kwai fe hu ake o ma fai so me ko na tau longa ai kai ke tau ilo i o ku kehe ai fonga firi mo fe hu ka ake o kai ke ai ha me ai ko fai tatau ai u fonga firi o ufonua ai o kia e me ai o ku kainga ai constitutional monarchy pa ko me ai o kainga ai republic democracy ko me ai o kainga ai constitutional monarchy demokratosi pe mo ha karatosi ko ha uhinga ko tui ko uhinga ko power o monarchy ka ko ne taimi ko tau sio whakai fuo ai, ko whenga ke hulu. O ku tatau pe ai Palestini ia, he ne tu he republika la. I hono whatongia ko statement, tatau pe ia mo whatongia o tu i he constitutional monarchy. Ko uhingoa kehe pe. Ka pau te tau mahino i he uwea ko ia, he kaire wa soke talo koe whehala ki whau nai whehala ki e tu. I tau pe he pe ko tau whahau tu pou wha. Nai koe nau whehala ki te whito koe nai uhinga e marau, koe mea he passporti, sai. Koe mea koe ia o ku malama pe ia o whai, pe malama pe ia whakarerei he lao. Pe ia umea na whai e tō no, ka koe alu koe ai fo inga unu koe me iai ke liriu furihi katoa ai fo i sistemi, o ku osipalo pare mare vai ko inga he ko foi sistemia o ku lahi hono u konga na na fa wa kia e u keto pe mo u fu o fakate mo kalati ai ka tau to foki mare kai ke tau hanga siofi ai u fu o fakate mo kalati kai ke tau hanga siofi o ku ia me ia e pehe pe ia ko inga ko natula o me ko monarch kai ore wa ku tau iri o re papirika
Kai ke tau hanga siofi o kui kai ke tau kovi au pito whakatiki tato tau tōria whewhanaki ke ufonua. Koe whakatiki tato ena hiti la. Pure pe ia, whamau pe ia, whaulao pe ia me nefo itimi. Koe whakatiki tato ena Saddam Hussein. Se koe repapirikai. Ke te tau taramai tau tō koe ha. Koe repapirika Saddam Hussein. Whahau repapirika whea. Koe repapirika tau whearu ki ai. Koe whakatiki tato, Republika whakatiki tato, koe Republika e Amerika, whakamau pe ia, pure pe ia, whaurao pe ia. A tau tā noi pe, katafi mea tatau. Mo whewhua, whihi aia Lucia he ukonga, whihi aia Siaina. Siaina, whihi aia umea laka, naunga unu. Wai pe naunga unu. Ka koe tau hao koe, ka tau tolu koe whehui, he tau alu koe ke kamata. Na e tonu ke tau uraki kamata ai e tau whakamahu i ngai, na e osifai e tau whahau ai fo i Tufunga Fonua koia. He na tau tupu hake o ku whakamahau o ku pure toko taha tui, he na tau tupu hake o ku whakamahau pe tui, he tau tupu hake na e whaulao e tui, i kai. Aia koe ku whakarea koe ki a i Tonga, kamata pe i pouono o tau hau ai ke noa whangatu koe lao, na e osi ngā hau e rea tau whahau ki he wahe o e mawhai separation of powers. Na tau whai whanonga mai rewa ai. No forever, he koe anga koe tuu koe a tau te he. Kai katatari keu ai e whakatatake a Steriani, ka te wate mea koe ni koe ha ai separation of powers. Sai. Ko ki lawe atu ki he tu ai kaukariki. Pena e pehepe Aristotolo ia. E pehepe Aristotolo ia. Ko anga koe tu ai pure anga. O ku fie mau ia ke wahe tolu. O supotu mea Aristotolo he netohi koe politics he foi mea ko ia. Aina ne pehe pau ke ai e taki. Pena na piki foga Aristotolo ia mo Palato mo Socrates na piki na tolu ia ke taki kau aristocrats. Ai philosopher king. Ai tui o ku filosofa. Koe nau pehe koe ke ne whai whakaukau. Nengo koe pehe ngai palapare mai, koe malai politikia, ka nai pehe e o whema o ke taki. Ai rura, pa koe rura koe ia, koe filosofa king, he whakaukau. Kei ke fuofi he whakaukau a Palato. Pe koe aristocrats. Toko taha hou e iki, o koe ai hono ata mai. Ia aha koe ai karisi. Koe uhinga ia toko tolu koe. Sai. Pe hare, pene pere o paure ke iai pe me kau officers of the public. Ai koe ne uhinga ke kau officers of the public, koe kau whareare ai, kau whaolao ia, koe kau ngāui koe purea. Pene pehere wa whemau ke ai mui judicial department. Koe Aristotolo. Katau hau koe ki lo maa, na was wahe tonu. Ngai ke hebe kau whaulao ia, lo maa ke he kau whamau, ke he kau pure. Kana ai u whehu ka aki ai, ai overlap, ai u mawhai. Ai ni a petoki haurewa, ai tama koe ni Hobbes, Thomas Hobbes, kau filosofa ka ato ai ni o kuntara atu. Ngai ke whao e te mo Republic, ngai ke whao haka kai noa ia, pe koha toi umalai ke. Ngai ke whao haka kau whai whekau. Whao ka atoa he kau filosofa. Bako tau hao koe ki ke kuonga koe ni, ka mata mai e uwha kau e Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, mo haifua. Koe tau hao koe ki hono pōni, tala mai rewa e Montesquieu. Tau toi ai e foi mea koe ni ka teu o atu e uhinga. Koe uhinga ulo aki, he ka no foi mawhai i ha toko taha. Mawhai pure, a political power, a mawhai pure hau. Mawhai pure hau. Ka nofo i atoko taha, o pure, whaulao, mo whakamau. Whemau ke mahino foi tolu koia. Koe uhinga ia mea koe whakatiki tato. Pure, whakamau, whaulao. Koe mea ia koe whakatiki tato, po ke despotism pe koe, no whahinga ui. Nai ngā au e hala aki ki Tonga he tau e whanoa koe ni, hono ui tau whakatiki tato. I kai. Sai, tane pehere. Koe mea koe ki ua nofo e mawhai, to o mai e fo i mea e kauloma, vai tolu. Sai, vai tolu, tak taha whai honau whatongia kehe kehe.
kanau fesio faki. Kanau fesio faki. Pea oa te nau whehopokaki. Koe ure ai, nau fesio faki, ka oa te nau whehopokaki he sia kareke. Pea huma rewa whakaukau e nei tā naki mai e Charles Montague. Ka nau fesivi aki. Check and balance. Koe fo ilea ia nai whahu mai e Charles Montague. E taika koe ni. Kana nehanga rewa e wahe ai whaunga pūre koe a mamani. Pako tui koe foi wahe mahu inga ia, o kune o ate foi kāri koe ni ihe o kuhinga ni nai, o kai kaha mea koe pure anga whakatemo ka lati i ono pōne. E koe te he Montague, pia kawai me tangata koe ko, e filosofa koe ko Rousseau, Falanse, moe kau tama Britania e, kau tama Falanse, maari au pite wai na ukeke, pe he koe pe he rewa Montague. Kau tama katoa ni e senturi taha fitu, taha walu, taha on taha fitu, ke taha fitu me taha walu, kuonga koe na ui ko enlightenment, pe kui ko age of reason, ko tai mena malohi mai a whainga whakauhinga pe he ni i mamani, ai pa kone pe he rewa sai. Whia maurewa ke nau whesivi aki ho nau whatongia. Pe aua te nau whekolosi aki, ka nau whewakai aki, pe hanga o CDA, he taimi o ku whai tūtu uni mai e executive, ai tangata pure pe koe komiti pure, o ku whemauia ke siri mai e he kau whamau, pe ku whemauia ke toi siri mai he wharearea, ai pa koe taimi kou whaulawa kau wharearea, pe siri atu e kau pure, pe koe Palestine, pe koe Paremia, mi komunista, pe siri mai he whamau. Pe he koe e nau mea, pe maure vai ai wheta ofi aki, ai ko whakatonga ke separation of koe vahe, mo e wheta ofi aki, ai mawhai, pa te tau tue tāna ki atu whesiri aki, ai a koe tau hulu behe, e mahino re vai ai tau fui whaunga, sai tau, kau hau ki he poini koe nau kamata aiki ki Australia, sai koe tuku koe a Australia o ku tau behe, ko hai ai wharearea, ai u constitutional monarchy, na mahalo pena o slave keki mo. Ko whehu ngau behe, ko hai ai wharearea i constitutional monarchy. Ai a koe whehu ia whai ki Britania, whehu ia ki Kanata, ko to o penga he mea lalahi ko ia ki tau, ki Australiani, New Zealand, Tonga. Sai koe tāri koe ki ai, koe wharearea, koe tui, koe upper house, ka pau koe upper house, moe Paremia, pea moe lower house. Koe mea koe kui koe wharearea. Sai, tau alua ke Britania te tau pehe, ko hai ai parliament, koe tāri koe ki ai, koe kuini, koe House of Lords, koe Paremia, pea moe House of Commons. Tau hau ki Australia, tari ta tau pe, e tonga. Tau alua ki tonga, i talanoa koe ni i separation of me talanoa i te mokalati mo konsilu. Tau alua ki tonga, ko hai ai wharearea, koe tari koe ki ai whaka constitutional monarchy, pea moe democratos, poko heraka hakatos. Koe tui, ko tupo wonu. Paremia, tu whaiwhikau toke tā tu ni tō pohiwa. Wharearea. Ai koe tau pehepe whoki Paremia, koe kapinetia. So koe wharearea. Sai. Tau toi whehu. Ko hai ai executive. Sai koe whehu e wharearea ane nai. Ko hai o kupure pe koe executive. O kune whakahoko ai u whakaukau. Ke whakarere whanua mone purei. Koe tāria ni koe a constitutional monarchy. Tāria koe Australiani. Koe tui i he kovana seniare. Koe Queen Elizabeth tau ai hingo. Ko Queen Elizabeth o kupure he ni.
executive. Moi pare mia, moi ka minister. He koe tuka Australia ni, hange peko Tonga. He ikai ke pare mia, ha pare mia, moha ka minister, kai orewa. Mafure fo i whakare ai, kai orewa oku appoint. Oku whiri he tui, he kowana senyari. Aia koe osi koe hono o mai koe he pāti, hange peko Tonga. Osi koe hono ai koe a pohiwa tue mito. Pea e toki pare mia ia i hono whakangofua mahe tui. Aia koe i whakarea whakakonistu tone koe umea e tonga o whema o ke mahino. Koe whakarea whakakonistu tone koe kia hange ko Australia ni ka te kumi he konistu tone hen ko hono whakarea ai. Kai o rewa o ku toki whakanofo e he tui. Sio ke mea koe ni e tonga. Koe hae mea o ku hoko he ni. O ku iai e whepaki a he ni he separation of powers. Koe hae whepaki. He koe tu ia o ku i he whare area. Whatonga? Koe tu ia ni o tu i talamaya e konistu tone o ku i he executive ia. Seke mea koe ia. Sai, koe pare mia o ku i he executive. O ku toi kau ia i he whare area. Toi kau me kau minister. Koe tala no koe what is name? Monster Q. O ku totonu ke oua toi kau. Ai pare mia ia mo tu i he whare area. Ke sio ke ai. O ke sio ke fihe mea koe nika ku tau ai noa ia i tonga pehe koe mea maa pa ai peke to mai e kai ave pe to e. I kai. Kone anu koe ke Amerika. O ku fefe. O ku kehe a Palestini. Koe foi mea ai a Monster Q ia mo John Rock me mea nanau. Heko Monster Q nei to o lahi he tama koe ko Thomas Jefferson. E se fes ko Jefferson ko whakatonga whuki ai ko se fes. E filosofa ko ia. Pe toi Palestine. Ka ke sio ke ne hanga o a. Ko ia na ne hanga o mai e whakaukau. Mwe tamai taha ko James Madison. Madison. Pe mwe kau tama kepe. Na nau hanga o mai e whakaukau ko a Monster Q mo lo mo mea. Ka kwai ke umea ko ia te utoe lawa ke Rousseau. Heku koe hame mahu inga. Mahu inga ke tau ilo u whakaukau kau filosofa ko ia ne ngā ue aki. Pe hanga rewa e ia o whenga rewa a Jefferson ke whai fwoi whakawhai ke koe ha mea Amerika. Ka aku toi ia e paropare mai a hewa mawhai a Amerika koe anga koe nau whaunga whiri. Kai ke, koe mea koe poini. Poini koe mahu inga he kutala noa. Pe ai rewa Amerika ia o kehe a senato. Pe kehe a Palestini. Mantu koe keha nau pare mia. O ku toi Maria nge foi mea ia Amerika. He koe keha nau pare mia. O ku mau katoa mawhaia ai pare mia ia mau katoa he Palestini mo Palestini. Koe mea kou whakautu pehe au tai whangatangata fu mawhaia o Donald Trump. Toi alubena Donald Trump ia o toi whakatikitato ia he ne utu lahi he tai nini. Koe fuafua Palestini Amerika ke lahi ne mau e lao. Koe hae uhinga. He ku whakataha e mawhaia pare mia ma Palestini koe keha. Ko umawhaia ko alua ke kau ko wanahe state ni manoa. Aia ko mea mahu ingai. Aia ku tu rewa ai Palestini fo ipure pe ia. Tu rewa ai Senato, ai House, ai Upper House, tu rewa moi House Representatives faulao. Sike umea ko. Pa tu rewa nau Senato, pa tu rewa ai whamawanga. Tawhaaki koe whama a judiciary. Aku maari e koe mea Amerika, he ku whiri he Palestini, aia. Whiri e a kau whama o Supreme Court. E kau judge koe. Sio? Ka te uta anoa ke hau whuparo pare, ma pito lo tonga wālawa Amerika kai mine foi mea koe a. Foi whiri koe ne, whine koe ni. Whamaulahi koe na nau tōna e tō pekia. A perk.
fine ko ia. Kai ke ka ko foki mai tau foki mai ki Tonga. Sai, ko ha me hoko I Tonga. Pare mia mo ene minista. Pea okua. Ka oku kei executive pea mo tui. He ko ia. Ko constitutional monarchy I oku pe. Ka oku kawe tui he whai unga ue o mawhai pure hau I kai. Oku whakarea, theoretically speaking, oku whakarea oku kaua, I hange pe kono whakarea ko wana semeare, se ke umea ko ia, oku tukuange pe ia ke whakarea pe hei. Pea oku tukuange pe ia ke whakarea pe hei, pea, ka oku whakarere ia he pare mia mo kabineti. Sai, parapare matatau pe tau tōru ia he tōkaki pe he, soko mea ko oku pe he. Toton ke o mai e whiri attention iare, I Tonga, Toton ke o mai e whiri e hawhua umea, Commission Police moea. Ka ke sio ke whai mea ko ini. Oku ikai ke o vare pe mea ia ko ia. Ko mea ko whetōkaki a heni, ko pare mea mo kau minista oku nau pure, pea oku ia e tu ia he executive ko ia. Pea nau toi whare area pe nau toi whaulao nau to. Ni whatonga I Tonga. Ka oku whaulao e tu I. O si koe ai mea ko ini, I nau hanga o whai e foi engineer he wāwhengo furuta e mahino ko ia. Pa koe ha meu hoko. O si koe ako nau toru oku whepaki ai e mawhai pure. Koe hae uhinga. He koe pare mia oku toi I whare area pe ia o kau he whaulao wani kau minista. Nai toton ke ia e whare ia koe whare o hou e ki, pe koe haa. Pea kau ki ai e pare mia ia, kai tu koe whare whaulao ia, koe hinga ke whamawahe wahe ia mi ai. Kiso ke u overrep ko ia. Pa oku overrep pe he mo Britania, he okuha. Koe pare mia Britania oku pure. Oku e executive mo e tu I, pea mo eni kau minista. Pea tu kau pe I whare area he whaulao. Ka pauti tau whakatoka ngā e umea ko ia. He koe tau whenga koe he mea I Tonga e oseange ia. Oku maa wahe u whare ia. Ka koe mea kou tau ilo he u whare e tolu ka atoa koe ni. Oku iai pe ai nau whe tō kakia. So ke tau hao koe ki Tonga koe ki fwoi mea koe ni he wāwhengu fu. Sai. Osko ia pea attention iare, ko haina ne whiri attention iare ki mua. Koe Commission Police na ea ha mea pehe, ikai, nai nofo pe ai komanta polisia I he malumalu o minista. Ka koe tau hao koe tau pehe, ko ha mea nai ririwa e foi mea koe. Koe mea Afrika uruaki ke mea koe ia, na usilave ke ki mua. Ko hinga oku I he mawhai whakau ia o e tu I, oku iai a kau polisi ia I lalo ai, nengo koe ke tohi whakapatonu mai mea koe ia. I he mawhai hau e tui. Koe mea whika oa, he koe kau polisi ia, na nau kau nau tōru ia I he foi pou koe, ta kai ke nau whai e nau tōru ha mea, pe a o ke komanta e aho koe ia. Ta kai ke nau whai e nau tōru ha mea I he teu whai koe u, mau koe he ua awhe maono. Nai minista, kana elere ke he minista, pana elere ke he pe komanta polisi ia. Mene ufotutua nai pe au ia koe ke nau o mai nau. Pe au mpe kau polisi, so ke mea koe ia. Kau ia he uhinga koe taha kua paureo ke whiri e he tui, he ko hai e tui. Koe tui oku kau ia he executive. Ka oku ikai ke kau ia I he mawhai hau ki hono whakalere o administration. Pe oku uhinga koe ia, oku tu tawata ina re mai. Hangare vai koe Palestini I he u republika koe kua hanau pare mia. Ma wahe tu ia, o kai ke kau ia I he mea whakapolitikare. Ma wahe Palestini he o kai ke kau. Koe palo pare mai mea koe Amerika. Palestini pe pato kau pe he politiki. O kua erewa ai vai ia ai. Kai ke hange koe o republika koe o Palestini pe ke he pare mia. Ta tau pe fo I fu o ia koe amo tau tolu tu I pe ke he pare mia. Koe attention ia re ia.
Kai ke maurerei pe nai whiri pe he tui ki mua pe nai whiri he pare mea he tū koe Tonga. Ka whiri whoka he tui. So ke he whai tō koe ia. Koe tau tala noa koe ni ke tō tawa tāina koe mawhai. He kai ke pe he ke hao e tui. Hange pe koe whiri, paraparema Amerika e whiri pe he Palestinian e kau whamau he high court. Ne tutun ki toi aiha electoral college ke tawa tāina. So koe nau paraparema. Tālu e nau ke he umea koe ia. La he umea Amerika ku nau ke ai pa ku tala noa i ke riri mo he haka aku i kai. Ala ke pe kau tamai ma whai pa ke nau toi whiri o nau toi. Pa koe riri u whoki a nge ka whamatala nau koni stuto ne whamau e ke vai whae tol ke pesete fitu nima ke akuri e u state. Ke whai ha ulili wha koni stuto. Ka oku fihi a pitu. Pe oku mau i ai aluka e te mokalatia Amerika he mea koe whakapāti Tonga. Fuhu e ngō pāti la lahi koe nipa na tawaki corruption he ufonga ke oku i kaito e lava i apure, mapure. Ai paprika mo e te mokalati. Pe oku mālo pe koe fu whaunga koe e fu te mokalati na e whao e kautama oku whaia e nau mau oku kei tuu pe kaku osi kei na mamari e fu sistemi. Oku asia he tuu toke hanga he COVID ia. Hanga he tama koe ko Donald Trump when ne hao ana fu ta mau au pito ne whainga mea o taaki mai. Na uslava ti mo koe tama koe au ta tau to pia pe mo pare mea ko pe ki a ki dispo hiva i tonga. E koe tama koe ni tala mai e ke tuko lao ke ta whaki. A Trump. Ko ne pehe mai pe hata ke tuko lao ke ta whaki o kuia i malai politikare mo filosofi ko whakatiki tato. Ne ena whainga kau tama ke ua whai. Ai ni nau tā noa te lau a monster ki. O te ai ke nofo mawhai, ka o te ai ke tuku e lao. Koe ne pehe me pe tama, o te ai e lao, koe tama koe au whakatiki tato. Ka hata hape he koe lao, hange ko mahi lawe ki mua, koe lao, koe te mokalati, koe lao, koe konistuto nei, koe lao, koe republikai, koe lao, koe constitutional monarchy. Ka tau whauki mai ki tō. Sai. Oku whiri rewa a tenseni are ia e tui, ka ko osanga fola he te uhinga. Sai koe taimi koe, nai whiri e he tui e pare mia, a tau tōru. Pa ne whiri kau minista, e tui. Pea whiri rewa he kakai e toko fitu, pea whiri rewa he hoki no pere ai toko hiwa. So koe foi process of election, na e toi whakakonistu tone peia, pea ku whakate moralati peia. E kono moni koe umea koe he ni oku whaawhanga tuku, oku pehe, koe whiri, he a tensenyare, ai pare me. Ai koe nā ko stalatu, Suki he ke umea koe u whakare a whie mau ke tau whakatokanga. Oku i kai pehe ia hene koni stutone, koe pare mea me kau minista a me kabineti, oku whiri e kakai. So koe umea koe a ke tau very, very careful pa koe nof ke tau tokanga lahi he koe mea koe whakaukau koe ki tonga. Anyway, ka tau hao ki tonga. Pea koe hae mea nai hoko, hange koe kutara noa ki mua, he ngahi polokarama ki mua. Nai os foi whakatūtū pe, ai foi whaunga pūre a tau tolu, ke tuku mai māmarie, pe hanga pe he tu i o whiri mai e pare mia me he kakai, me he tafa aki a te pire a kakai. Ne osi alu pe he foi whaunga ia a tonga ni. Ne osi hau pe he e ne haua nai. E tau foi whaunga. Pe whiri pe he kau no pere, kai ke katahau ke tuku e tau foi tolu, ko i ngā ka hata anaki mau whehui mai. Sai, whare area me he wāwhe hongo fulu, whiri he hoi ki no pere, i kai ke aha mea koe ai pāti. Pea whiri he kakai, i kai ke aha mea koe ai pāti. Ka ku osu mau e foi mea koe ni te whito ke tawha ake kakai ko slavi kai ai pāti. Sai, o ku nau whau lao, koe nau whatongi aia. O ku i kai toi aha whatongi a kehe oi whare area, ka koe nau whau lao moarea i ngā hi whakaukau ke lao, pea mo nau hanga siofi ai anga ai lere a pōhiva mo ni kabineti. Koe nau, mantui e foi i te baaki koe tā noa a Monster King. Ke nau hanga check mai ai whai tūtu une kau tama. Ke nau hanga wakai mai he whare area, koe hae e fupa angalahi koe nu whae tanu hala.
oku ma. Ko me ai wharearea ke nau wakai mai utuuni ko ia. Ke nau wakai mai ko hame kutufa i pe uporo seki a koe ai tanu hala ia tufa pe ia he kautama pe koe ai whare. Ai kapineti. Pe papa mona fo i whaamiri. Mo me mi pa o pātia kakai. Ko ume aia ke wakai mai he wharearea. I kai ngatai, ko ume aia ke wakai mai he whakamawanga. Mai attention yare. O fo mai attention yare. Peki sio ke mea koe. Ko rea mai tau attention yare. E fo i wahe prosek la lahi ko he tanu ala. O ange pe foi prosek i konture ke taha ke minista polisi. Kia no pere anuku. Sio koe ume koe ni. Ko ke tau no mau he separation of powers. O ku tapu ai foi mea ko ia he te mokalati. Ange mo foi mea taha ki he hoa o minista eta. Ange mo foi mea taha ki he tama pe i he nau pāti. Ko ene o sia ai separation of powers mo te mokalati. Pe he koe hae ku osia. O ku hala. Pe ika ngata ai pe ha. Na dodon ke hanga he whare a rea whainga i ha foi mea ke ta ofia. Na dodon ke lea mai atensineare mo whamau he koe uhinga e separation of powers. Ka ko rea mai atensineare mo tau tawak whamau anga ki foi ke isko ia. Ika. Ke whaha mea ke. Ko e tau tala noa koe ki he wahe o mawhai mo wheta whaaki. O ku mahu inga ke tau sio pe o ku whakahoko ia. O koe ke ano mahu inga nai kai kaila ke mai ke hanga he tui o whiri mai me a ka pau. So ke attention iare. O koe ke a sege foi ke isko ia. O koe kai ke a hakaunga mai ai tui ia ke u ke isko ni toton ke rea e attention iare. Ka ui kai ke rea attention iare ia. Koe ke umahino ai au ia pa koe hae whahinga attention iare koe o koe ke rea he umea lalahi. O au ke he umea koe nau tala atu koe tarisone mo mea. Koe separation of powers mo whetawhi aki kua pau ke whakaao ngā he kai ku mate rewa ai fo i wahe tolu ia mo e nau fe wakai aki whaiho nau whaitongia mo e nau fe sivi aki mo e nau check and balance. Te ko dui te ki o atu e tonga ki te whai maha tānatu mo hau whehu. Koe whakaukau a mahu inga whuki e Palofesa e taim kōkona ke lawe e koe ki he koe mao fuoloa whukinia o tau ngā oe aki pau ke ngā oe pau ke ahoni hono tala koe mona ki koe toka aterine whakatikitato ka koe pologama kou ke hanga o mai he ahoni ke whakamatala ki ai o ngune hanga holo i mai koe separation of power o koe koha na kai ke whakatikitato a mona ki he na o si iai pe a separation of power ia ka koe anga kou whakaukau at koe ki he ne tuu koe a separation of power. Aia o ku ke pehe o ku tau atai nange e nau o si mahena whukene he taini mi ho whakatata koe ki he tanu hala. Na ke pehe ko stae au ngā pito ai a separation of power. Aia koe ke te lava whai ngā ue ia aki hono whiria e kau contractor e tolu koe ni. Ka koe anga kou whakaukau ki mua koe wafi hongo fulu pea mo ki mui koe ni he wafi hongo fulu e Tufunga Fonua. Ko whena ki sai ange separation of power ai. Na ki ngā ue nge separation of power. Ka te whoki kia tupo ulo aki. Koe. O si koe ne foi whakatutu. Ke ilo e foi ngā ue mai koe ka tupo ulo aki o au ki he ene hala, ki he ene mate. Koe. Pea koe foi hoko mai koe ia. Sai, tau foi hao koe foi ngā ue au kono tuu o tau hao ai. Mau au pito koe foi ideal form ia o separation of powers. Pea tau hao koe ka tupo ua, na kei tuu mau pe. Sai koe hae mea na tō nono, koe tō nono ia a tupo ua. Ai executive. Koe. O koe koe tō nono ia foi whaunga koe na o se whakawai o separation of powers. O kui ai taimi, o ku tō nono e tu ia me he foi whaunga mo e foi sistemi mo e konistutoni. Na e pehe foi keis koe a tupo ua. Ne kai ke uhinga e ne tō nono o ne ngā ue hala aki e tau paanga. Ko uhinga he nai whakangofua he konistutoni. Ikai.
Pe nai whai rewa e foi wheta au fi aki ai, mo e foi whakatonu ai, pe ene whihangangai anai mo e hou eiki no pere, mo e pare mia o e aho ko ia. So ko foi whaunga ko ia, foi whihangangai ko ia, ko e haia. Ko e whihangangai ia i he loto whare area, pea mo e tui, mo e taha o e kau executive. Pea mo e pare mia, ko e taha e kau executive, mo e tui, pea mo e ne kau minister. Seke foi mea ko ia, ko e no wharea ko e taha e tonga, ko e hanga e he tawhaaki ai executive mo e tawhaaki e whare area, o check and balance ai mawhai o e tui wa pea na e ai e le tono no. Aia ko poini ko ki ai na e ngā aue a separation of power se foi mea ko. Pe tuku ke he hua to a Britania o kau he foi mea to oreva e tau finance o ave ki Britania to ki tuange mai he taha iwa fitu noa ke taha iwa fitu lima. Me foi mea ko ia. Kai oreva ke tau wako he na tau tono no wai kana e lava o whai hono foi whakarere i. Pe tau haure. Ko mea koe o ko wakai ki ai, o ku iai ai o mea ai au whai tatau ai he tau ngā o e hala aki he ose wā whengo furu e tau hanga mau i. Koe mau i whaka e tau tahai ni, koe ko mau i a pehe whakango fua mai e separation of power mai konistutone. Tatau pe nia mo mea koe nai kai langa ki i koe ki mua i he wā whengo furu. Ne ke whakaata he konistutone mo e lao ke whai e uwhea. Koe uto no pe ia whakai tui, whakai hou eiki, hu e wakau taki a aha koe ia. E na he o mea ina nau ngau e aki peko nau ngā he wha miri ofi. Tatau pea mo e umea koe ni ka koe. Umea fo koe ni na tau amanaki, he koe mea ina e whai kia e whakawhepaki, pe tau mawahe atua me fo i mea. Aini koe ko uhinga ki ai. Fu lahi au pito hange ko usio ko ke foi mea ko ne vahe ko kontureki. Tau pe he e tonga ka pau na ko haki toko taha pea. Ka ko fufo i toko tolu pe ia nau tolu. Ka ko whaka apa au ka nau tolu. Ka he i kai ke tari ia e ha constitutional monarchy moha republica constitutional democracy. He okunehanga e ia mau i. Koe tamai mata ia koe o e wahe o e mawhai ke o ua e whakaao ha fo i kupu e taha. Pea koe whatongia ia o e ongo kupu wharearea. Na i whe wharearea. Koe ku whehu ia. Na i whe wharearea. Na i whe whamaua ngā moe a teni seni a re ke whakaata e fo i mea koe ni tae whai hano whakawhepaki. Whakarao. Peka pau e whakawhepaki a tuia o kumalohi peka o tama. At least o whai hono whakawhepaki. He koe uhinga ia o e wahe o e mawhai. Ke mahino ke inga. Ka paurewa he kai ke tau whaonga e tau tōria ai fo i tō tonu whakonistu tōne koe ame ko tonu whakalao. Koe ha me hoko. Ko e tau whakatiki tato. He koe ai e mea e tonga i politiki o pe o kumalawa ke whakatiki tato ai executive. Neongo ai os whai e wahe tolu. Pea ukia e rewa e mea o pe o kumalawa ke whakatiki tato pe pure whakahawa o e whare area. Soka ukau ate whakataatako. O kia e upio lalahi a maamani. Kamata mai me Britania, rai e u lao, koe u lao na e whikau aki moe tau ataina i he whaahinga uhinga o e aho ko ia. Te o kui aho ni koe Bills of Right. O kui koe mea koe English Bills of Right, o koe mea i Amerika koe Bills of Right. Pea kui kai tari Bills of Right i Australian. E koe Bills of Rights ko Amerika, ka tatari ke o aluke, kau foki angi. Ko foki tala noa ki he ni, iyo. Ta foki angi ki Britania ki Centuri tātonu. Centuri tātonu na e tu ia i ko King John. Na e taimi ko ia, koe ui koe kau no pere, he taimi ko ia koe pāloni. Ange ko pāloni baia mo pāloni tuita na pekia. Na iu ke kau parents. Pea koe hou eikia.
Pe koe anga rewa Britania e aho ko ia, na e te kai ke o mai hawa separation of powers. Senturi taha tolue. Fai tu ni pe tui, pureia. Whaurao pe tui, whautuhau pe tui, whanau pe tui mohono court. Koe uhinga ke fo I kautama pe e loto he court, koe he nofo anga I tui. Koe court whamau. A court koe within the palace. Sai. A umaia kuongo I he kau parents ia he ho eiki. Ai ko kau parents ia ko na mea na fai ko na o mai na ko so kau so tia ke time ko fe ma wai tu I ke fa tau time me lai mai ke ha o kau Viking me continental Europe sai ka ko fa no na te for e kau parents he fai tu to ta pe tu I ko ka separation of powers pe na fa fe pa ki le vai tu I King John pe fai le va e na fai tu o fai le va e na foi area pa ka pehe ko na ko nani pe na uia ko Magna Carta a Magna Carta a Libertatum ko Great Charter of Liberty kono fa papala ni ko foi le fa kais pe fa ure va Magna Carta of Libertatum of fa no Libertatum pe ko Libertatum of fa no pe ko Magna Carta ai ko foi Magna Carta ko ia ai uia pe aku ui be ki ai ko Bills of Rights hangepe ai ko foi mere na he I kai to e pure fra e tu I fai e umea he kai ke pure pe pa to e fa ulao pa to e tutun ka matareo ke o anga rewa to tonu ia ke kau mai a kau no pere pe ko kau paloni ka ai ha tuku hau ko pau ke I o mai ke a kau no pere o na to kola ka to ke ia me na ngai to ton ke ia kamata ia ko ai a mi o Bills of Rights ai fa kau ko ha ko Magna Carta o tau ha wai ka ko ume ko foki ke ai ko ume na I ko hinga foki ka no ke mafai ko fra malava ke fra tikitato fa area so na behere wa me ka ko kau palo ni foki I a ko ya mantui kamata reva ke na fa mai me ko fa kau e fa area na e uhinga ka ko poini o pau ke tau tokanga ke me ko Hina tala noa ia fa ko ni sutone Republika Amerika fa kau tatau ko no ko ai atu ai ko me ana ke tau ai ke pure I ake mafai e tu I feta afi aki mo fe vakai aki kai ha me na hoko alu le va fare area ia ka palo ni oha o alu mai na to luia o ia foi tai ni na na fakatikitato na ki he ko poini to ia me ke tai mi ko ke fai le he ngai tu I ke na mu ke Magna Carta a mare ke senturi ta fitu kuto ai rewa foi mea fo o ai ke toi fa manatu hake ai u mea ko ia mo toi fai ang hasio he ko osi ko ai ui rewa ko Bills of Rights English Bills of Rights pena muy a Bills of Rights America ke Magna Carta pe mo Bills of Rights senturi ta fitu ka ko ai ko Bills of Rights ko English Bills of Rights ko I senturi ta fitu kono foi tamo ke toi vakai a mafai e tui he kunai ngai tu I foi ha me senturi tato na ka ke namu pe to vakai ane to sio fiange he ko hange ko tau no fore tau toria o sio ke mafai e tui ka tau alu tau toria ke tau fa wa tau toria ai fare area ya mo ka parents e fa tonga ka mataro ke hanga he Bills of Rights o ai ke tau sio ke tui pe tau to sio ka tau to he ko ha me hoko ko ha o mafai ko tau toria o tau pure ka tau ke no fena to fa sio tui ka tau ale va tau toria fa katikitato he ko ha ko ke fare area ane ko fa area ai tangata ko Blackstone ko fa ma I Britania nene pe ko alu le vai o ngalo le va he parliament pe mo fare area ko na autoria o ku na fa o lao o ku na no fo ai me ko to pe o ku kai ko tui o ne ke fa e fa o lao na tau no fo si of ne na tata mo Bills of Rights pago me ai na fa o aki na fa tala no pe he kamata ko America e na ku ni stutone Thomas Jefferson me ka tama na very careful le va ki ai pe ku ai me foi tala no e ta me of pe ki ai ko Mayflower Compact
Ko me New England ko mita no ka inga tatau. Ka koe kupoini. Pa na tokanga rewa Amerika ke oua na a hoko ai Congress. Mo Senator, mo House of Representatives, ke nau pure whakau. Kui ko parliamentary dictatorship he taimi ku alu ai. Mana tui tonga koe mea kotoa pe e whau e whareare ai lao. Aku fie maure vai a ki Tonga, fie maure vai ke executive, ke tau toka. Koe pure anga tau ataina, koe kakai tau ataina, oku nau tala noa, ke anga ho nau pure ki nau tō. Oku tau tala noa ke anga o whatongia o pōhiva mo ene kau minista. Koe tau ataina. Ka pauna tau pōpula tonga hikai ke ulawa rea. He ikai ke lava hata haurea. Ka oku iae foi tau ataina ko ia pau fie mau ke tau whamahu inga. Ka pauna tau pōpula whakatiki tato he kai ke lava a kirisi mo mea orea. Ikai ke lava kalas mo ala orea. Nai puke nau tolo whakahu e ka mata mai ko ke i Tonga. Ka koe puke e koe ka mata ke nau tae nau tolo ha. Tae nau tolo e lao e tarisone. Oku tapu e Britania ke whaha tae lao e tarisone. Koe ngene puke nau tolo whakahu. Paka hame nai hoko. O si koe hana tuku ange nau tolo. O hofi atu whaka he mitiania murini. E ka temo kālati ho koe ni Australia mo New Zealand. Na hanga nau tolo o hofi. O alu rewa e fo i tarisone. Me e koe mau i tarisone. O alu rewa ia koe ke toe lava ia ke toe hoko fo i konistu tone ia koe amu e fo i lao koe ia omo oni. Ai koe umea fo ke tau tonganga ki ai. Tau lere rewa me he ose whakahu o kau ta mao au ke ahoni. Noa ia peka ka i hono mau i ulao tarisone ki he paremia mo pure anga mau e lao tarisone ke tui. Ka koe hae mea o hoko. Na i kai ke ngā ue separation of powers. Koe tau pare mai a tau tolu he tau e whanoa. He na e whakaongo mate. Whakamohe e kakai i he umalanga loina e whai. Kai lava o whai umau lao kotoa pe. Koe fo i tau e whanoa, koe tau o e mau o e lao mo i konistu tone. Pa ko pau ke urea aki, pa ko pau ke hanga hulu e ku uhinga, ke ne hanga o poupoua e ku aki meni. Pe ko wheho no ngata anga o e ngai polo kalama koe ne o ko whakamata amake. Koe. Pa koe tau mea koe ni, koe tau whakafoki, ke tau foki ki he lao mo konistu tone, ke tau foki o sio ke separation of powers, ke tau sio o ku tau ataina, ke tau rea ke whamau anga. O ko tau ataina i he constitutional, he public, i he freedom of speech ke rea ki he atenseniare. Koe huinga e ku rea. Koe huinga e ku rea atu, koe ka ku rea atu, koe ku rea atu, koe huinga he koe mai whai tau ataina koe. O ko tau ataina ke rea ke wharearea. Koe hameu koe ke nau hangai o sivi mo oni mai mawhai koe o pure. Koe hameu koe ke hangai he whamau anga me atenseniare o sivi mo oni mai ai mawhai o wharearea moe. Koe uhinga ia o separation of powers. Pea koe uhinga ia o constitutional monarchy pea moe hakalatosi pea koe te mokalatosi. Koe whakailonga ia o e Fonua tau ataina ko e lawa ke tau rea atu, ke lawa ke tau tala noa atu, pia tau o atu e tau uhinga i mo e tau angai. Pe tau whamatala i he whaunga whakonisu tone mo e whakala. Oku tae whakalao pia tae whakonisu tone o mea lahi. Oku hoko he Fonua. Pakoi whatongia tau taane, koe tau hau koe ke tau tā noa ke separation of power, o ku toi whakamanawa he ange ai corruption o hoko. He koe, he ku hoko pe i Amerika, pe aku nau whekuki nau tolu mo e umea koe. Pe aku totonu ke tau whekuki mo tau tolu mo e umea koe ia maa tau lelei. He koe ke ha mea ia e tonga koe pe he koe separation of powers, pe koe tu pe ngahi kupia koe nipa na mohe ai pe ta whai pe ene ngā ue. Ko pau ke tau ilo e foi uhinga te fito koe o mea koe wahi tolu o pure anga. Ke oua na nofo ulo aki me kau tama filosofa te kitaka monster ki. Oua nofo e mawhai i ha tokotaha,
o e nofo mawhai pure i e toko taha. Sai. Taki taha whai hono whatongia ke lelei. Sai. Te whakasio aki. Ai ki he te oku whai e ne whatongia. Pea. Fesibi aki ke check and balance. Pea koe mea ia koe fo i tolu koe ni, ko pau ke ngau e mo fe paki mo mea kai lava ke mauea. Ke puke e tau fo i tau ataina koe nei ai koe i konistu tone e tau whahau. Toki whai e, o koe ke whai kai au, o koe e mea ia, o koe ai o wharerei atue. Ka oku iai ai tu uni whakakonistu tone mo e whakarao. O ku whai ai uwhe whakarerei aki. Koe, mahalo koe ngako wakai ke ta i ba e malawa pe ke ta toki hoko atu koe mahalo ka pau te aha mea ke ta anaki mai moha o fehu Palofesa koe ki foi fehu i hene ua ko loto ke ta wha osi aki ko ngaku ko tui koe osi e ta taimi ke aho ni ka toki hoko pe i he monitor we ka hau i he separation of powers koe ke fukawenga lahi eni ke wha maala ala pea na ke lawe foki ki he attention ia re koe hono fehu ia koe ha uhinga o kai ke nau tu mai ai ke whakapapau i wheta ofi aki mo se wakai aki na wakai hifo he whare areana na iai attention ia re o whakahino pe whanki lao ka koe u isi ula lahi na ke lawe kai hange koe tufa koe ngai contract i he tanu hala na to tonu ke na asma lohi mai ai i he mea koe ka koe whihu i ana o mai i he tokotaha koe ni o ne pehe ka taki Palofesa koe hae ai anga o e tufa ka hae anga e tuu ai lao ki he mea ku lave o ku ke lave kei whika oaki mono tufa ai ngā au e pure anga i he kakaipe i loto i he pure anga ai koe whinga mai tō taha koni ke ko hae anga tuu koe ai ngahi lao mau heni i hono tufa pe ia he pure anga ai ngahi contract ko ni ki kakai pe ai loto pe ia tekna tolu kakai ke vahe ki tua. Ia koe foi poini whikaula aki o ku whakawhamiri. Aia koe te mokalati ia koe kutari atu ke whehu i ka mahu inga apita. Koe te mokalati e iai e lele e whakawhamiri i he uhinga e taha o ka pau o ku nau mau e u nau ke o ankia e konture ki. O ku whenga mau pe te mokarati, o ku whai pe whakawhamiri e te mokarati. Ka ku whenga mau pe te mokarati ke tufa ke whea. Kua e tangata filosofa ko John Rawls na ne talanua lahi mai ke vahe o mawhai mo mea. Mo vahe o resource. Ka kua pau ke tufa o whea au pito o maa. Koe fo i mea ula ki koe pehe. Koe fo i kontur, ka hange koe tau pehe koe minister polisi, tapu moia. O hange ene fo i kontur eki. Tuku ke he hange ai whaka uhinga ia ai lau ma ne uhinga whakate mokalati. O kula miliona project koe. Tau aipe e tau lau koe kau pārangi lau koe tama koe ko Thomas Paine koe nei kau whau Amerika. Nai ne tohi ko ui koe common sense. Ai ange pe ho ngo I koe a koe ke mea mai he taimini ke mau pe he minister ai a koe polisi ai fo I konture ki lau miliona I taha ke tanu hala. Pe ke te hanga whakaiki kia te ulau ki ai kai tala mai ange koe pe o kusai pe ia I ho ngoi. Pakapau kusai pe ka te koe ka kusai pe ia ka te koe. O koe ka noa tau ia ki he ngahi tūtu ni whakate mokalati. E o ku tapu, o ku ia koe whe paki I he lau mawhai o separation of powers, pa ku ia I he lea whapaparangi koe conflict of interest. O ku ke nepotism, koe whai rea ai. O ku tapu he lao ai nepotism. Ai apa koe mea koe taha. Koe kautama katoa koe ni. O ku kai kia hanau fu umaka. Tio ke mea koe ia. Koe ave ke kakai o ku iai e nau pisinisi maka.
e Okay. Depois te utoi whakaiki, awe ke kautama o hala, kautama pe loto. Pea nau toki aire vai kakai o kuiaho nau whangafo maka. Te nau mau e nau tōria ka tau toi whakaiki hifo ai lahi o e paanga. Ko si whahoko hanga tonu mai ka te au ai tuuaki o ngā ue koe ni o fu maa au pitoia mehe kautama koen ko awe ki ai ki kakai o kuiaho nau ngai fu maka. Okay. Aia ko tāria ko tuipe mahala pe ku apa pe ku tāri. Ka pau aia ko me aia mau he minister ai ta hai foi konture ke ta mau he ho ai minister ai ta hai foi konture ke ta ko fehui ko aku ko hare wa mahu inga o separation of power o tau ta no ki ai I foi situation ko ya pa ko hare wa fatongia hare wa mahu inga o attention are he foi fatongia ko ya ko hare wa mahu inga fare area he o kutotonu ke a mai a tenseriare me ta fa ke la o mo fare area ki he fa hinga vahe o e mau anga mo ui ko ia. Koe whakaosi e Palofesa koe whewhei whakaosi pēne o ku tuku mai ke o atu. O ku hotala taim koe nā ke tala noa ai ki he whakahū ko ia koe kau whai o ngō na kau waipa me pare mia ma alolo. Hono whakahū ki nā tō ke prisone. Ko hi ngā koe na ke whamatala whako pehe na whakahū nā tolu ia I he tarisone. I he mea koe nā tohi na e alu ia I he tarisone. Ka koe whehu I he ni. Aia rewa, koe whehu koe o mai he tokotaha koe ni ke o atu. Aia rewa Palofesa na uhi ngā whakahū nā tolu he hia tarisone. Pea nau alu nā tolu ia o toi I he tau ataina koe ke lea he konistuto nea tuku aki e nia o whakapopula I rewa e he pure a ngā ia mitia o nau hao pe koe nau tolu ai pe tau palo parema I po a o ke ahoni aia koe whehu I ia whakahu ia he mea kehe pe nau toi nau tolu ia he lao koe aia kua hoko I pe palo parema he ahoni koe palo parema na ia a hai pe anga whewheho no whakalelei I fui palo parema koe ia ke o te hoko Io moone o pito e tanak whakaukau koe nā tonga he koe taimi koe ana I tonga au ia pa ko lolo tonga tohi artikola au he te mokarati hoko I ku serious I he taimi o tonga whahua kautama. Koe. E pena was kamata ko artikolo he taimi ko ia pena I toki kamata mai ki mui. I kai to kamata ko tohi artikolo ko he vango fulutupu. Ko vango fulutupu fuke na whahua na to. Koe. Ka ko e kusio ko ako ki ai ki he konistuto ne mai lao. Na wala na toluia ki he ngā konga e konistuto ne mo lao o ku tarisone. Ka ke ilo e mea nai hoko, nai whai mo e nā u hopo, Pea hange ka teo nai hao e kautama I ono hopo, I kai ke umaurere ke whai ki umaro ia. Ka koe fo I uhinga koe I he kutala noa nai hange uto wha manatu mai masi. Kono mo onia nai hoko pehe. Ka nai hanga rewa he foi ke isi ko ia hange ko kulawe to fa manat mai fehui o whakawai I re vai ai u whakangata ko o tau ataina kerea ka tau aru rewa tau tōria ki tua ki he lea noa ia he ko ngahi foi mea ko ia papehe hange ka te au nai mālohe kau tamahe nau hopo ka koe foi mālohi ko ia pe aire vai koe foi makatuunga ke tau lau noa ia pe tau tolu ia he funga konistutone. Pea koe u taris, koe u mau ia koe lau me konistutone o e tarisone o ka e whaalaua ia. Ka pau te ta foki tau a whama opo mai. A ungai ke he Facebooka. Na e os tukuange pe ia koe mea kōku hoko ai. Tukuange pe ia ke lere pe he. Aki hono foi mau ie. Koe whehui, koe konga whaose, whehui masi I koe hae mea ke whai. Koe mea ni ke whai koe konga ne taha katara noa atua I ke a mai. O whai e whesivi aki mo e wheta ofi aki. Koe konga ne taha koe whai hasau puru wharerei o ko ui atua ki ai. Koe konga taha koe whau mai e u lao whaanganga. Ke tātā puni ai u mea. Seke.
O kui kai te aha uhinga ia ke tau toi fu fa u ha mea ki he mea koe koe fu te fito I lao o freedom of speech he kos mau. Koe u mea ia nei to tonu koe ke whai kai wha mama wha koe anga e ne whikau aki mo social media mo waha o pe mo interneti. Kai ke, ka koe ha, tupunga koe I e tau lere noa ia mo e tau ali noa ia pe a tarisone ia koe katoe fu mea ia o koe ke toi Mamafa he tai. Ka koe ha, koe uhinga ia taha ai toi whakawhewheka mai e pure anga koe ni he koe uhinga na e mau mau. Ne to tonu ki he whaulao ia pure anga koe ni koe umea ia I he umea koe mahina mai ka te au ne to tonu ni ke ue whau ha toi ai lao ia ki ai he kulawa pehe ko ni suto ne o tari u whehu koe. Ka koe hae poi ni, koe hae meu kaua oai ke tuunga pehe. Koe whau mea e pure anga koe ni ko hono uhinga he na kai ke toi ngā aue ha mea ia he u mea ke freedom of speech mo mea ke ne whikau aki. He koe poi ni mahu inga he tau tā noa ke whetau whia ke mawhai. Koe whikau aki ai freedom of speech pia moe ha. Pia moe tau, pia moe lao o tarisone. Ako paurewa ke uwhaka osi aki ia. Koe tū koe taimini ia e tonga u pehe he kau filosefa politikare lahi ia. O kuono ai u kupu ia. O kai ke tolupe, o kai ke executive, pa kou whia mau ke whaka osi a kai emi, he o kukau ai media. Pe aku mahu inga ia ka tau tolu, ke tau mao e whai mahino ko ia, pa tau siofi a kia e tau nofo. E koe tū koe mamaniu pehe o kuono, sai, executive, koe pure, whare area, wha mauanga, koe mea taha koe media. Son? Kua pau ke tau tokanga ke ai, pa kua pau ke a pure anga ko tope. Kua hoko media ai mamani koe kupuia hono wha I he tau tala noa ke separation of powers. Mea ngō kui kai ke whaka aia ko I whaka constitution o whaka formal, ka koe anga e sio e kau filosa. Sai koe kupu e taha koe ha. Koe kupu e taha koe bureaucracy. Koe bureaucracy koe anga koe tuu koe whakotū whaka ngā ue ai pure anga I nau whakalere whaka administration koe loto. Ko alweni nau tolu ia, whakakaukau wharerei ke hange koe ngai patu ngā ue ai pure anga. O kuia e umea ia ko nau pure I e nau tolu ia e mea. O nau ue sia e nau tolu ia e whakalere whanua. Pea utotomia ke whai hano wakai ke check I mau pe ai media. Ke kau he whesiri aki koe no kou tāla noa ke check and balance. Pa koe hae ma whai hono ke ono aki. O kou whia mau e malawa ke ta hoko atu ki ai mo tato e hoko atu pe I ta noa separation of powers. Ke ta alo pe ki hono veteke mea koe nio furihi a loto ki tua, mo tua ki loto ke lava ki tau ke mea mai ke ai ho eiki mo tau ka ingai. E se koe mea hono. Ua ono e mea au kai ke tolu. Ke tolu pe. Koe mea koe hono koe kau external consultants pe koe kau external advisors. Se ke whai kupu koe ia. Koe nau tau mai koe kau advisor koe ki tō ngā. Mei muri. Nau hau nau tōria mai whai mea fo au na whau ia whao tia me ma university I heni. Kaimi nai hau a futa fellow mai ke he university whawhanua whao e me utohi. He university nai nofo hene mahina e tōlu a futa. Pena manofo e whai mahina e tōlu koe ia. Pea koe tangata koe na ne whau e whai mea fo au na tānaki atu. Ke aluatu koe e kau external advisors o kui koe governance. Ana na tau to'o, e tau to'o lui, e tau lui wha demokrati, kai ke tau mahi noi, na uslea ake mea koe i Tonga. Koe tau tāri e mea koe governance. Koe tau tāri ai hu atu ai external advisor, e fo I kupu koe ni, o kau noa he tau umea. E tau sio rewa ke tau toru, ko pau ke tau a Tonga he kuono, o kai ke tono. Ka kuwha malo atu Tonga e mawhanamari, Ka tau atu, ka te tato ki hoko atu I he moni te kahau. O whalahe atu ki he motongo tope mo mea mai. Malo apito e Palofesa toke tā Siosiua Lafitani. Malo apito e mauwhainga maare pe mo e tala noa mahino I he ahoni whakaatu mo separation of powers. Te tato e hoko atu pe I he moni te wikahau, o na mo tō I he moni te wikahau, ka mo te e lava mai pe, whamalo atu e kainga, I he whainga maare ko mo tuktaimi, ka mo mamata e tau polokalama e ahoni, whamanatu atu pe, e to e lere atu pe, e polokalama koe ni,
I he monite o e wike ka hau taimi tatau pe i pe mo Palofesa toka tā Siosiua Lafitani ka ngata i ko te apulelu koni o mana ke whakahoko atu ai talanoa pe mo whakafonga wharearea whikaua o Tonga tapu se misisika pe ka pau e ke hoko atu pe ka te aha me e mo ua ke whakafonga e lava whakahoko atu i taimi walu o tu apulelu o i wikeni. Ko ngata pe tau ki whanongono malo pita ho mo mea mai ka mo mea tau ki whelongo aki i he tu apulelu o whatu. Overlaya. Yeah.